Kusema hiyo sikubaliani naye. Tulipoenda kwa control budget alikubaliana na sisi, akasema hiyo budget irudi hapo kwa county. Sasa kutoka chuzi tumekalia hiyo budget, jana tulimalizana naye, imerudi. Tunatarajia ikuje ianze kutekeleza majukumu yake. Lakini tunaomba gavana wetu asukume watu wake wa procurement, aone jinsi tunaweza fanya angalau tutumie hata nusu ya hizo pesa zisirudi tena. Sababu watu wetu wanaumia. Na hizo pesa zingekuwa hapa, hata economy yetu ingekuwa iko sawa. Ni hayo tu ninaongea, wacha Mungu awabariki nchi. Akorire gasingia seju wodi mbalimbali. Na intule ro baracho igani goto no mo wakeke kwera. Na tuchigete na neno cyo wikere ninachi. Ega ndo mama county arumia ni gagote na ndokora. Ono gukani takuna musungua. Ntungura kumusabira turamaya nyasamo ko na kore gasie aikirani chiwodi chonsi buna program ya yeye. Enda tuju kwanera amangana ya county government. The county government toirane maiga kidogo. Ngarito no mwako kabere angene nusu tuju okora tutaraikirania amagania ria abantu batachorete guchiwa. Ne problem ne ringa ndora utilize pesa chetu chitoko na national government via. Now for instance, etubuate amana yechi para, etubuate contract yamo, command constituency ngima. Abande to gakana to gateba buna gende kinge go chikokora, egekora time chigo chikotwala na miss time chibugata chinga kichiae, gona ndo igakora twins. Tugateba onye ndiyara ko nyarikana abeke contract yamo kire ward. Bona to kwa naiga ndo je musika toro mwaka bwa serikali chi ward chine kitara kwa rukende chi ward inkewa na chichi akunilwe ase program hiyo ya constituency ndio bwata chi para chi quotation tina cha chi kwa gasi iya tebekana enda to kwa na senga jombo nende iya tebekana na Ibrahim nero yo mobo de nji basa chi pasari wanda garre bya bantu ba Bobaracho ward na Kisi county mtuto tene ne tibasa chi pasari eto tene netie pache tiengima tuwaite tukulu assembly egagende gaonjorwa egatirwe ngao muchase control of budget amangana ina minoka gaiga saji de dijine gaiga mogote babuna abantu batene neti 15 batene netie budget lakini ngia bata confirmed na control of budget inga a project tiengima niwa ya bata mutilated ekaira ni impact to the county assembly tonyerigere libia tonyetibia tubwatie procedure takeire egareirane emane uchikoreta chibesa of which we did yesterday but one twakorete yatirete one to expected bagende ba upload bakore chibesa chiche egare chi program chinde je county government chigende patirende chinga kichia procurement chinga kichia miss ejinchiri 90 abondigedina erich ekwende first financial year twabwate 2025 almost 2 point something. This financial year to about 5 point something, of which it was to make it was 800 we can not today. One of more expected him Nigeria says to make a chair when I'm managing a kitchen. You want to know Nigeria somewhere in Nigeria treasury, a chicken that is circulated within our county, I got economy to every step. One of most of the Kiromondoniga Koraguchia, I think as you give us a talk of Nasser Ndoraji to make a Garachikiroma and Jinsa and Ajimokoni. Okorera wito kona nangoringa umugabano itutigari geria sector ya procurement ararena kiara basume engara barona kibao kola at least nito tumeka 50% of this development money era ba fatari kubwa kutumeka 1.7% esejiba sajito ile biamana 7